Ahora con todo, venga. Dios, las dos tú. Yo ya he corrido aquí muchos años, cuando era joven. De continuo en el cerro. Venga ahora, Osondo, va. Hola. Opa. Opa. Venga, ánimo. Venga, Osondo, aupa, Neska, venga. Venga, Osondo ánimo. Soaz, venga. Venga. Venga, Neska, bertan da eta. Venga, Neska, venga, opa. Venga. Venga, aupa Neska. Txalot! Garaipena berea! Besoa bera! Anaiz Morisen!
eskua ematen ari da ikusleei, gustora, helmua, Sara Cueto! Eta hirugarrena, Lea Stern, 3 zenbakiarekin podiuma osatu. Berroi urte lan egin dugu, aldugu nobena egin dugu, eta hemen gaude. Eta guain berriaekin, belaunaldi berri bat sartu da, eta aurrea joan dezala zilolosak. Honena, karrera internazionala bat egin nion 86-en, eta orduan munduko txirrindulari hoberena etor ziren. Pascal Richard, Thaler, Seifel, De Brouwer, gero ingles bat, eta izugarrizko karrera izan zen. Kostatu zen asko organizatzea, baina gaur bezala eta niona. Eta txarra, bueno, beti izaten die, momentu txikik izaten die. Ego istripu bat izan dela, olako gauzak izaten die txarrenak. Bai. Maiora, Jose Ramon, Gorka, Jon, eta gero neska bat ebiltza, Lur, da horrek beti zean die eman dio. Horrek azkeneko urteetan Gorka eta Jonek parte hartu zuten, jende asko ekartzen zuen. Igual ez honen relebo ikongo eta beha usartu da lan honetan Unai Galarragakin, beraiek idea berri ekarri dituzte, nik erakutsi dizkiete dakitaren guztia azkeneko hilabetetan eta momentuz ondo ateratzen ari da gauza. Batiste, Carle, Alexander Gutierrez, Xabatzu Jagai, Asier Agai, izango ditugu. Horreko bat okatzen zakota, gitara ezkuteko. Venga yo, va. Venga, corre. Y para ellos también. Venga, venga, ánimo, ánimo. Ánimo, Motel. Venga, John, ánimo. Sucia o nena, venga. Aupa, aupa, venga. Venga, John, venga. Venga, aupa, aupa.
Ouais, c'est la première fois qu'on vient ici. C'est vraiment une belle région pour le vélo et le circuit était vraiment chouette ici. Donc ouais, c'est satisfait d'avoir fait le déplacement. C'est vraiment un circuit complet, c'est digne des plus beaux cyclocross. Ça fait un peu penser à des circuits un peu atypiques comme Overace, le Koppenberg ou d'autres circuits très vallonnés. Je pense aussi à Namur. Parce que ouais, le circuit ici il est vraiment vallonné et très physique. Bueno, gustoa, egia esan giro bikaina da eta bueno, lasterketa oso politik ikusi dugu, nik uste danak oso politik, bai juvenilek eta neskak eta bain azkeneko lasterketa izarrare bai, oso politik egunda, gora beratxue, gora berak eukitunak eta bueno, giro honekin bikain junda, jendeak oso ondo erantzun digu eta gustoa. Eta urteko animatuta? Bueno, guain arnaz pixka hartuko dugu eta ikusiko baloratzea hain da, datorren urtean ikusi markoa. Junquera, por favor, apoyo Mario Junquera. Mario Junquera, por favor, apoyo Mario Junquera. Venga, ganaba. Bajo la cuchara de incendian. Ángel Elortari, gainontzitako txaloa mesedez, Angelentzat, urte luzez, lanean, urte luzez, ziklokrosoren alde egin dituen lanaren ondorioz. Eskerrak emaien nahi dizkiot, urte guztietan nirekin lankide izan diren antolakuntzan. Baita ere, belaunaldi berriari. Gorka, Unai eta inguratu diren gazte taldea. Gaurkoa ikusita beraien da etorkizuna. Eta azkenik, eskertza berezi bat egin nahi dut. Eta ardera esan berak ulertu ezan. En 1985 entró en nuestro club una chica joven que rompió todos los moldes porque era la primera mujer que entraba en la junta directiva del Ormaiz Ciclero de Cartea, organizadora por entonces del ciclocross. Y estuvo 5 años trabajando como secretaria y en aquel tiempo se hicieron pruebas tan importantes como el ciclocross internacional, con los mejores ciclistas del mundo, todos campeones del mundo. Y también al año siguiente se hizo la Vuelta Cicloturista de Guipúzcoa con 2 recorridos por todo Guipúzcoa y 700 participantes. Además de dedicarse al balonmano, a la montaña, a la pelota, al cicloturismo
y por supuesto de ciclocross. Y para ella, un ramo de flores. Horren bestez, etorri zaren guztioi eskerrik asko emanez, hurrengo